Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bikomeje kudogera mu mujyi wa Goma. Mu ijoro ryakeye igisirikare cya Afurika y'Epfo cyagerageje kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma kugira ngo kibohoze abasirikare bacyo bari mu mujyi wa Goma, ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 bari baryamiye amajanja ku kibuga cy'indege, baburijemo ibitero by'igisirikare cya Afurika y'Epfo byari bigiye kwibasira ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 28 rishyira igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu ndege zikomeye z'indwanyi bagerageje kugaba ibitero ku mujyi wa Goma kugira ngo babohoze ikibuga cy'indege cya Goma, maze babe batwara abasirikare ba Afurika y'Epfo bamaze gufatwa nk'imfungwa z'intambara mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza ko mu ijoro ryakeye abarwanyi ba M23 barashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Izindi ndege z'indwanyi zari zamaze gusatira umujyi wa Goma zabonye ko ibintu bikomeye, maze zijya kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. M23 yaraye irashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Ni drone yagombaga gukusanya amakuru, ndetse iyi drone ikaba yari irimo kuyobora indege z'intambara za Afurika y'Epfo. Izi ndege z'intambara zari zirimo kujya mu mujyi wa Goma zahise zerekeza mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye muri M23. Amakuru arimo kungeraho avuye ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse amakuru ndimo kuvana mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi yose aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bagiye kugaba igitero gikomeye ku mujyi wa Goma. Babigerageje, ndetse M23 yaburijemo iki gitero cy'abakomando ba Afurika y'Epfo. Amakuru aravuga ko Afurika y'Epfo yarigabye igitero gikomeye cyo kwevakiwa abasirikare ba Afurika y'Epfo bafungiwe mu mujyi wa Goma. Afurika y'Epfo ngo yarigiye kwigana ibyakozwe na Isirayeli ubwo yazaga kubohoza abasirikare bayo mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe murabyibuka ko Idi Amini ibintu byari byamukomeranye ubwo abakomando ba Isirayeli babohozaga abasirikare babo hariya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Amakuru yizewe aravuga ko indege ebyiri z'indwanyi z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zari zigeze neza hafi y'umujyi wa Goma ubwo drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo yaraswaga n'abarwanyi ba M23 bari bari ku burinzi ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Amakuru aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bashakaga kwigarurira ikibuga cy'indege, ndetse bagatwara abasirikare babo bafungiwe mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba SADC bamaze igihe kinini M23 yarabafungiye mu mujyi wa Goma. Ni imfungwa z'intambara, nta kintu bashobora gukora badasabye uruhushya M23. M23 yabafungiye mu bigo byabo, niyo ibagaburira, niyo ibaha amazi, ndetse ibikorwa byose bagomba gukora babisabira uruhushya M23. Amakuru rero aravuga ko nyuma ya kino gitero cy'abasirikare ba Afurika y'Epfo cyari kigeragejwe kugira ngo bacikishe bano basirikare ba SADC, ahubwo baba bashyize mu kaga gakomeye cyane abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma.
Amakuru aravuga ko M23 yakajije umutekano ndetse ko aba basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma baba bagiye kwishyura ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byari bigiye gukorwa n'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ubu ngubu ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo inyeshyamba zaba zigiye kubakanda mu buryo bukomeye. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cya Afurika y'Epfo kigerageza kugaba ibitero ku mujyi wa Goma ariko bikabata kugwa amazi. Mu kwezi gushize ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa kabiri, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyarabigerageje mu mujyi wa Goma kugira ngo bakore operation spéciale yo gucyura abasirikare ba Afurika y'Epfo ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 baburijemo bino bitero by'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Kuri iyi nshuro rero abarwanyi ba M23 bongeye kuburizamo ibi bitero by'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru arimo kongera ko kandi yizewe aremeza ko ku isaha y'isa 7:50 nibwo drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo yarashwe n'abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza ko indege ebyiri z'indwanyi nazo zari ziturutse muri Afurika y'Epfo ngo zari zije gucungura neza abasirikare ba SADC. Biravugwa yuko hari izindi ndege zari zateguwe ku kibuga cy'indege i Bujumbura zagombaga guhita zerekeza i Goma maze zigatwara abasirikare ba SADC. Iyi operasiyo rero yaburijwemo n'abarwanyi ba M23 ubwo bari bamaze kurasa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse bikavugwa yuko iyi drone ariyo yari irimo gukusanya amakuru yose y'ubutasi n'ukungene urugamba rwagombaga kugenda ku kibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 banze gufungura ikibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 bavuga ko ikibuga cy'indege cyangiritse ndetse ko hari ibitwaro biturika biri ku kibuga cy'indege. Abasirikare ba SADC biganjemo abo muri Afurika y'Epfo bafashwe matekwa ku rubuga rw'imirwano bafungiwe mu bigo bitandukanye hafi y'ikibuga cy'indege. Abandi bafungiwe mu kigo cya Mubambiro. Afurika y'Epfo rero ikabona ko ari igisebo gikomeye. Afurika y'Epfo ikaba yagerageje kubacyura muri operasiyo ya gikomando ariko bikaba byabataye kuwa amazi. Amakuru yizewe angeraho aremeza ko ku isaha y'isa 7:47 aribwo indege ebyiri za Afurika y'Epfo z'indwanyi zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nyuma y'aho ibikorwa byazo byari bimaze kuburizwamo mu mujyi wa Goma. Izi ndege zari zamaze gusatira umujyi wa Goma ariko babonye ko M23 iri buze kuzihanura nta kabuza maze bahitamo gukwepa bajya kugwa i Bujumbura. Amakuru akemeza ko abakomando bari bateguwe bari bari ku kibuga cy'indege i Bujumbura bagombaga kurira indege byihuse nabo bakajya gufasha abandi bakomando, ndetse amakuru akavuga yuko ku kibuga cy'indege i Bujumbura bari biteguye guhita berekeza neza mu mujyi wa Goma. Amakuru rero akemeza ko ibi bitero byaburijwemo ari bimwe mu bitero byari byateguranywe ubuhanga ariko bagasanga M23 nayo iryamiye amajanja muri uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo babarirwa mu bihumbi baracyari muri uyu mujyi wa Goma. Inkomere ndetse n'abandi bapfuye bo bamaze kuva muri uyu mujyi wa Goma aho bakoresheje umupaka wa Kongo n'u Rwanda bakanyura mu Rwanda bagakomeza berekeza muri Afurika y'Epfo. Abarwanyi ba M23 nabo barakaniye bavuze yuko ikibuga cy'indege kitazafungurwa, ko umusirikare wese uzashaka kuva muri Kongo inzira yonyine agomba gukoresha ari ukunyura mu Rwanda agakomeza yerekeza i Kigali ku kibuga cy'indege. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Abarwanyi ba M23 barerekana ko bagomba gucungera neza umujyi wa Goma ariko ibitero bya hato na hato by'igisirikare cya Afurika y'Epfo nabyo bishobora kwibasira aba barwanyi muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga ko abarinzi ba M23 bari ku kibuga cy'indege bamaze guhabwa amabwiriza akomeye ko indege yose izacaracara mu kirere cya Goma bagomba kuyirasa.
General Gakwerere Ezekiel umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR yamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo. General Gakwerere Ezekiel umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR yamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, abarwanyi ba M23 bashoreye General Gakwerere Ezekiel bamugeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho bamushyikirije inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. General Gakwerere Ezekiel bakunze kwita Sibostani yafatiwe ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Abarwanyi ba M23 baramucakiye ndetse bakaba bamwohereje mu Rwanda ari kumwe n'abandi basirikare 19. Amakuru yemeza neza ko yafatiwe ku rubuga rw'imirwano ndetse ngo akaba yararashweho ubwo yari arimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga muri Nyiragongo. Uyu murimo kubona wambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC niwe General Gakwerere Ezekiel bakunze kwita Sibostani. Sibostani rero yafatiwe ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Abarwanyi ba M23 baramucakiye ndetse aba barwanyi bakaba baramufatanye n'abari bashinzwe umutekano wiwe. Abasirikare 19 ba FDLR bamaze koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mupaka wa Rubavu uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, Grande Barriere izwi nka La Corniche, niho habereye iki gikorwa cyo kohereza General Gakwerere Ezekiel mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda. General Gakwerere ni umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR. General Gakwerere ni umwe muri ba ruharwa bagiye bakora ibyaha bikomeye cyane muri Kongo ndetse akagaba ibitero byahitanye abasivile benshi cyane mu mashyamba ya Kongo mu nsisiro zitandukanye, ndetse n'ibitero byagiye bigabwa ku gihugu cy'u Rwanda bigahitana abasivile. Uyu munsi ku igenekerezo rya mbere imbere y'abamenyesha makuru isinzi bari ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, General Gakwerere ashorewe n'abarwanyi ba M23 yagaragaye yambaye iniforume y'igisirikare cya FARDC. Yagaragaye bigaragara ko afite intege nkeya ndetse ntabwo yigeze aganira byinshi n'abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru bagerageje kumuvugisha ariko nta kintu yabatangarije. General Gakwerere ngo yafatiwe ku rugamba ubwo yari arimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru akavuga ko ari we wari ukuriye ibikorwa byo gukusanya intwaro ndetse no gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda banyuze mu mujyi wa Goma. Amakuru yemeza ko ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, General Gakwerere yari amaze iminsi arimo gutegura ibikorwa by'iterabwoba byari bigamije kurasa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kwica abasivile. Ubu ngubu rero General Gakwerere wari umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR yamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bamushoreye n'ikimwaro cyinshi. General Gakwerere yambutse umupaka w'u Rwanda na Kongo yinjira mu gihugu cy'u Rwanda, baramusaka maze abasirikare bamushyira mu modoka ya gisirikare bamujyana mu nzego zijejwe umutekano. Amakuru yatangajwe n'inzego z'igisirikare cy'u Rwanda yemeza neza ko abangaba bose bavuye muri Kongo bagiye kubazwa umwe ku wundi. Abakoze ibyaha bakabiryozwa. Niba harimo abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 bagomba kubiryozwa. Abakoze ibindi byaha birimo kwica abasivile mu Rwanda, kugaba ibitero ndetse no kurasa ku gihugu cy'u Rwanda nabo ngo bagomba kubiryozwa. Abadafite ibyaha bagomba kujya mu bigo bya Mutobo maze bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi basirikare bose batahutse bavuye mu mashyamba. Uyu mugabo General Gakwerere Ezekiel batazira Sibostani ni umugabo ruharwa, arazwi cyane mu bikorwa bibi cyane byagiriye nabi abasivile mu buseruko bwa Kongo. Uyu mugabo Gakwerere Ezekiel amakuru yemeza ko yakoze jenoside yakorewe abatutsi. Amakuru yemeza ko Gakwerere Ezekiel ari umwe mu bagabye igitero cyahitanye umwamikazi Rosalia Gicanda. Ibingibi byabaye mu mwaka w'1994.
Amakuru kandi akemeza ko uyu mugabo Gakwerere Ezekiyeli yagiye yica benshi mu Batutsi muri 1994 ngo yaba yarayoboye itsinda ry'interahamwe ndetse n'abasirikare batsinzwe bakoze ibyaha bya jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Abantu barimo gutabwa mu mvuto, ubutegetsi bwa Gitega bukavuga yuko ari abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gatondo ko kuri iri genekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, abantu 85 bafite ibirwanisho bahagaritswe mu gisagara cya Bujumbura. Habaye igikorwa cyo gusaka inyubako nyinshi cyane i Bujumbura, aho igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bavuze ko bataye muri yombi abantu barenga 85 bari bitwaje inkoho. Amakuru aravuga yuko aba bantu bafashwe baba ari abarwanyi ba M23 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Uyu munsi ku igenekerezo rya mbere irya nino mu gisagara cya Bujumbura, abapolisi, abasirikare ndetse n'imbonerakure bakoze uruhigi rwo guhiga abarwanyi bivugwa ko ari aba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abarenga 85 bacakiwe mu gisagara cya Bujumbura, bafatanywe inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov, abandi bafatanywe za grenade n'ibindi biturika. Uyu munsi wonyine ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, amakuru yizewe arimo kuva mu gipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi aremeza ko bacakiye abantu barenga 85 bari bafite inkoho mu gisagara cya Bujumbura. Igipolisi n'igisirikare baravuga yuko aba bantu ari abarwanyi ba M23 ndetse ngo bafatanywe bimwe mu bikoresho bigaragaza yuko ari abarwanyi ba General Makenga bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko aba bacakiwe ngo bari bafite umugambi wo gusabota umutekano mu gisagara cya Bujumbura ndetse no gutangiza ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu gipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi aravuga yuko hashize iminsi amasoko y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'inzego z'iperereza mu gihugu cy'u Burundi bamenye amakuru yuko abarwanyi ba M23 ngo bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zamaze gutahura bamwe muri bano barwanyi nk'uko igisirikare cy'u Burundi kibitangaza. Amakuru rero akemeza yuko bamwe mu nderetsi za M23 bageze mu Burundi kandi ko ngo barimo gutegura ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi irya nino mu gisagara cya Bujumbura abantu barimo gutabwa muri yombi ndetse bakagirizwa ko ari abarwanyi ba M23. Hari n'abarimo gufatwa bagafotorwa bafite inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bigakwirakwizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bakavuga yuko ari abarwanyi ba M23. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo biramenyekana mu buryo bwuzuye niba koko bano bantu barimo gutabwa muri yombi ari abarwanyi ba M23. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baravuga yuko ibingibi ari ibikorwa birimo gukorwa n'igipolisi n'igisirikare, bakaba barimo gucakira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bakabitirira ko ari abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwaba burimo kubeshya ko burimo gucakira abarwanyi ba M23, kumbe ngo barimo gufata abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kubikora kugira ngo bwereke abarundi ko ibyatangajwe na General Neva igihe yavugaga ko M23 izagaba ibitero mu Burundi ngo byari ukuri. Ibingibi ngo ni amayeri y'igipolisi ndetse n'igisirikare ngo bagamije guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega.
Kugeza ubu rero Iyakure Official ntabwo iragenzura neza iby'aya makuru, gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bo batawe muri yombi, ariko abarwanya ubutegetsi bwa Gitega bakavuga ko ari abajene bagiye bacakirwa n'igipolisi maze bakabaha inkoho bakabategeka kuzifata kandi bakemera ko bazisanganywe mu nyubako zabo. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega yaganiriye na Iyakure Official, yavuze ko ibirimo kubera i Bujumbura ari akamaramaza. Abapolisi n'imbonerakure barimo gufata abantu bakabagerekaho inkoho maze bakababeshyera ko ari abarwanyi ba M23. Aya ni amakuru yatangajwe n'umwe mu nyankamugayo za CNL, wavuze ko benshi mu nyankamugayo za CNL barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba muri Kongo. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko abantu barenga 500 bamaze guhagarikwa n'igisirikare ndetse n'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura. Aba bantu bahagaritswe biganjemo inyankamugayo za CNL, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bubagiriza kuba intasi z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse abandi bakaregwa gukorana n'abarwanyi ba M23. Benshi mu bahagaritswe ni abavuga ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23. Ubu noneho abajene barimo kubacakira mu gatondo ka karekare. Mu ruturuturu abajene barimo gucakirwa. Barundi kazi, mwebwe mubyuka mu gatondo ka kare mujya mu mirimo yanyu ya minsi yose, muragabe muzajye mubyuka izuba rimaze kuva, kuko mu gatondo ka kare imbonerakure n'igipolisi barimo gucakira abantu bose barimo kuzinduka karekare bajya mu kazi kabo. Abarimo gutaha amasaha y'ijoro nabo barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Mujye mubyuka bumaze gucya kandi mutahe hakiri kare, kuko abapolisi n'abasirikare barirya nino mu mabarabara barimo guta muri yombi abantu barimo gutaha nijoro cyane. Benshi baraborejwe akagufa, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 50 baba barishwe n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa gukorana na M23. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kurungika abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri Kongo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, amakuru yamenyekanye nuko abasirikare barenga ibihumbi 3 b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Kongo, basangayo abandi barenga ibihumbi 14. Ndasubiramwo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abasirikare barenga ibihumbi 3 muri Kongo. Aba basirikare bajabutse umupaka wa Gatumba berekeza muri Kongo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufatanya n'abandi basirikare b'u Burundi kugira ngo bacungere umujyi wa Uvira, kugira ngo inyeshyamba za M23 zitawigarurira. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye Tshisekedi ko bazarwana umuhenerezo maze bakabuza M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwateguje abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo kugira ngo umujyi wa Uvira udafatwa n'abarwanyi ba M23 bagafunga inzira zose zihuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamaze kumenya tuyavanye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu gace ka Gatumba aremeza neza ko abasirikare ibihumbi 3 b'u Burundi bagiye muri Kongo bafite intwaro zikomeye. Ngo ni abasirikare b'abakomando bagomba kurwana aho rukomeye, ndetse bagafasha igihugu cy'u Burundi gukomeza kugenzura umupaka wa Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi barimo guhunga, barimo gutinya intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi.
inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iz'ibihugu by'Uburayi zirimo guteguza abaturage ba bino bihugu bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu, ndetse Loni nayo yatangiye guhungisha abakozi bayo mu Burundi. Abanyamerika, Abadage, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza, Abahorandi ndetse n'abandi banyamahanga bari mu Burundi batangiye kuzinga amavalize yabo, barimo guhunga, barimo baragaragara ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku bwinshi. Kuri uyu munsi wa gatandatu abanyamahanga benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege bari kumwe n'imiryango yabo bazinze amavalize, baravuga ko barimo guhunga intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zabanje guteguza abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Loni nayo yatangiye gucyura abaturage bayo, ndetse amakuru aravuga yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero nayo turaza kuyagaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Mbere yuko dutangira aya makuru yacu ngo tuvuge ibiri ko birabera mu Burundi ndetse no muri Kongo, reka mbanze mbabwire amakuru akomeye arimo kuvugwa irya nino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu ntabwo byoroheye Perezida Zelensky wa Ukraine. Ku munsi w'ejo Perezida Zelensky Volodymyr wa Ukraine yagiye muri Ovo mu biro bya Perezida Donald Trump, aho bari bagiye kuganira ku masezerano yagombaga kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucukura amabuye y'agaciro akomeye cyane muri Ukraine, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikizeza umutekano iki gihugu cya Ukraine. Ibyari ibiganiro byavuyemo intonganya ndetse no guterana amagambo mu buryo bukomeye. Perezida Trump yabwiye Volodymyr Zelensky ko nta nguvu afite zo gukemura ibibazo bya Ukraine. Perezida Trump mu magambo akomeye cyane yatonganye na Perezida Volodymyr Zelensky, amubwira ko nta gatege yifitiye ndetse ko adafite n'ububasha bwo kurwana, ko abantu barimo gupfa ndetse ko abanya Ukraine benshi baguye ku rugamba kubera ubugoryi n'ubujiji bw'uyu muperezida Volodymyr Zelensky. Mu guterana amajambo, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky. Bwana J.D. Vance yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky, baterana amajambo amwita indashima, ndetse avuga yuko igihugu cya Ukraine kirimo gusenyuka kubera ubugoryi ndetse no kutumva kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Iki ngiki nicyo kiganiro cya mbere kibayeho mu mateka y'isi kirimo gufatwa n'abamenyesha makuru, aho abategetsi bo ku rwego rwo hejuru baganira imbonankubone barimo guterana amagambo bagatukana ku rwego rwo hejuru. Perezida Volodymyr Zelensky yahise yikubita ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruzinduko rwiwe rutarangiye. Ikiganiro n'abamenyesha makuru cyari giteganyijwe nacyo ntago cyabaye, ndetse Perezida Trump yavuze yuko Volodymyr Zelensky ari igihubutsi, ndetse ko niyumva afite ijambo ryo kongera kuvuga azagaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye, atarimo kuvuga amahomvo. Perezida Trump yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky ko arimo gukina n'umuriro, ndetse ko Volodymyr Zelensky arimo gukina n'ubuzima bw'abaturage, ndetse ko arimo gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Ni ibintu bikomeye cyane rero byaraye bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banebaguye kandi basuzugura mu buryo bukomeye Perezida Volodymyr Zelensky imbere y'abamenyesha makuru. Mu yandi makuru arimo kuvugwa irya nino ku isi nuko Papa Francis yaba agiye kwitaba Imana. Bimenyesha makuru by'i Vatikani ndetse no mu Butaliyano biravuga yuko Papa Francis amagara yiwe ameze nabi cyane, ngo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Bamucometseho ibyuma bimuha umwuka ndetse n'ibindi byuma birimo kumufasha kumwongerera agatege. Amakuru aravuga yuko arimo gucisha epfo na ruguru, ndetse ko ibintu byakomeye cyane ku magara ya Papa Francis. Abasenga rero nimusabire cyane Papa Francis, kuko bimwe mu bimenyesha makuru biravuga yuko rwose amagara yiwe ageramiwe, ndetse ko urupfu rwaba rurimo kumurunguruka.
Nshuti banywanyi bacu rero reka tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 3,000 baraye binjiye muri Kongo. Ni abasirikare binjiye muri Kongo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aremeza ko binjiye bari mu makamyo y'igisirikare cy'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye. Bari bikwije ibitwaro biremereye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Aba basirikare bagiye muri Kongo kurwanya M23. Basanzeyo abandi basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi benshi cyane bagiye bagerageza kurwana ariko bikabata kuwa amazi. Nk'ubu ngubu muri kano kanya turiko turavugana, Burundi bwari bufite abasirikare barenga 14,000 muri Kongo. Hiyongereyeho ibindi 3,000 bisiguye yuko babaye 17,000. Aba bose bari muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu micungararo yaho. Gusa yandi makuru aravuga yuko aba basirikare b'u Burundi ngo nanone baba bagiye gufatanya na FARDC mu kurwanya umutwe wa Twirwaneho ukorera mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko ibatayo 6 z'abasirikare b'u Burundi ngo zaba rwose zigiye kwerekeza mu gace ka Minembwe maze ngo bagatera inkunga igisirikare cya Kongo n'abamayimayi. Izi batayo 6 ngo zigiye kurwana umuhenerezo mu gace ka Minembwe ndetse ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho. Amakuru aravuga ko Twirwaneho nayo iryamiye amajanja kandi ko yiteguye guhangana na bano basirikare b'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi na Generali Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 23 ukwezi gushize bahuriye ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa. Bagiranye ibiganiro bikomeye maze Perezida Tshisekedi yemera kwishyura miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika ayaha Perezida Generali Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Yayabahaye ababwira ko bagomba kurwana umuhenerezo maze bakirukana M23 mu bice yigaruriye. Amakuru rero aravuga ko Generali Neva yiteguye kohereza abandi basirikare benshi maze nawe agakomeza kunguka amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, dore ko menshi muri aya madolari yose arimo kujya mu mifuko ya Generali Neva. Kuri ubu ngubu rero intambara ikomeye cyane igiye kubera mu gace ka Uvira. Muri Uvira ni ahantu h'ingenzi cyane ku gihugu cy'u Burundi. Nibwo mupaka wonyine uhuza Kongo n'u Burundi usigaye urimo kugenzurwa n'abarundi ndetse n'abakongomani. Amakuru rero akavuga ko Perezida General Evariste Ndayishimiye yamaze gutegeka abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ko bagomba kurwana umuhenerezo, bakarwana nk'abarimo kurengera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe baba batakaje umujyi wa Uvira, byaba bisiguye ko imbibe zose za Kongo, aho Kongo ihurira n'igihugu cy'u Burundi, harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kugira ngo rero Kongo yongere gukorana n'u Burundi, byaba bisiguye ko abarundi bakwemera kuganira na zino nyeshyamba za M23 kuko nizo zaba zirimo kugenzura imbibe zose z'igihugu cya Kongo. Ni ibintu Generali Neva adakozwa. Aravuga ko agiye kurwana umuhenerezo maze agakomeza kugenzura umupaka wa Kavimvira unyura hariya mu gace ka Gatumba yerekeza mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi kandi ibintu bikomeje kuyangara. Abakozi bakomeye ba Loni barimo guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga bose bari mu Burundi batangiye kuzinga amavarize yabo, barimo guhunga intambara ikomeye cyane bavuga yuko igiye gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugera ko avuye mu gisirikare yemeza yuko abasirikare bamaze guteguzwa ndetse imbonerakure barimo kuziha inkoho. Urwaruka rwose rurimo guhabwa amacumu n'imihoro, barimo guteguzwa ko ngo bagiye guhangana n'umwanzi ukomeye cyane.
Ni ibintu rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inzego z'ubutasi zo mu Burayi zamaze gutera amaso, zikaba zaramaze gusaba abaturage bazo bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu. Amakuru atugeraho aravuga ko muri aka gatondo k'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura harimo kugaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane barimo kwerekeza iwabo. Harimo kugaragara ingendo nyinshi z'abazungu barimo guhunga Uburundi, cyane cyane Abanyamerika, Ababiligi, Abongereza ndetse n'Abafaransa barimo kuva mu Burundi birukanka cyane. Baravuga yuko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Uburundi bumaze iminsi butangaza yuko burimo kwitegura intambara, ndetse Perezida General Neva akavuga yuko abarundi bose bakwiye gufata imihoro bagafata amacumu yabo maze ngo bagahangana n'umwanzi. General Neva yakunze kuvuga ko umwanzi w'u Burundi ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse General Neva yavuze ko umurundi wese azarwana iyi ntambara. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri, General Neva ubwo yari ari imbere y'abadiplomate yavuze yuko mbere yo gutangiza intambara ku muturanyi ugomba kubanza kumusaba ibiganiro. Yavuze yuko asaba ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko ibiganiro nibitagira icyo bitanga nta kabuza Uburundi buzarwana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva akomeje gukangata avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rwamaze gutangaza ko umutekano warwo ucungerewe neza kandi ko umuntu wese uzarwishoraho azaba yiyahuye. Barundi kazi muragabe, intambara ikomeye cyane igiye kwadukira igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndababwiza ukuri ko kigiye kugira ibibazo bikomeye. Intambara irimo irasatira imipaka y'u Burundi. Muragabe, abafite udufaranga twanyu mu mabanki nimutubikuze mutugendane mu makashi. Abafite amafaranga yanyu irya nino mu bigo by'imari nimushaka muyabikuze mube muyafite kashi, kuko mu minsi mike cyane iri imbere amabanki mu Burundi ntabwo azongera kubaha amahera yanyu. Abafite amahera mu mabanki nimurebe uko mwayabikuza, nimurebe uko mwagura udukoresho twibanze, cyane cyane ibipfungurwa by'ibanze bishobora kumara igihe. Abandi mugure imiti cyangwa se ibindi bikoresho by'ibanze mushobora kwifashisha, kuko akaga gakomeye cyane kagiye kugwira igihugu cy'u Burundi. Amakuru yose arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye ngaha mu Burundi aremeza ko ibintu bigiye kuyangara. Abarundi rero muragabe nimube mumenya yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Abafite udufaranga twanyu mube mudufite muri kashi, kandi abashobora kugira ibyo bahaha babihahe vuba na bwangu, kuko ibintu bigiye gukomera cyane muri kino gihugu.